ana pray begin na bear mighty Rebangana ana pray begin na bear mighty Après tutual megro minister après won koma beach kala kelke do tela duchuru roma papat ana moro duchuru la ko tiyo meni natin an kitame ko kala kelke de ana bedo chek keni jora ka jora yimpe lo ka pola tinna wiyo yo tiru na mejo ore yemo mona por kar jada ko bine ke ne no dirmaro ori Nujina tina dogi peginga kila enten loko me rujo wala ni natini yenno awiyo lo tia pol amejo biro ko bukanen eto anako bune jone na miti chumi duchu obiro tia na gawes mo mona wubur gidan bitikan mo mona ko edi akira gina te chumo mena wubur tia gawes bitko na wubur ko armerti ye kapo tushu buri nyo wala ber mo mona so deni bitko no di aram Anpami tomore dole na mito chuni duchu mo wana leo katikiki amira kwa bifalo mena kacha wana kacha rapa FM karameto utichikapa manager no pero wen sike dre ani yako bisiki yakoni mena intervene teaching jalo mena kito be wa kure kartel gede do teach en mo cha dem ikarno an wati do teach ametoni atiu tutal ni na team kuna kopi ngene ona boriki numerabin kan eni kome eto kitame ona boriki tiu karatel kele gentere mego ana nyori huli nyera ber kame biti kampala boriki tikane tetu makakare kar rikitie kitame rikitin probleme no mego to biro kan tetu karatel mono kitame tela wor karatel kele no momone so riku komone ni latini ni petito die ana bino tunga kakare akel message botu Wara kunkoni abuna miyo chilling alib miyo chel macho rabayanen jakobuni. Wano niyang ni style lora man jote tikir me envelope jokere miyo envelopes. Wali rapamoti mari ye tela metro chufutimo. Roma dit ero botwa 114 mego biro actual team e jinto apanale. So fine confirming niti laga chel. Lokme diki Amerika koba. En puriti biro nome de kartel kertela gawe sa taro MP pemi ur ngado ken bro en puriti me de kartel kertela ho naga wangame burine no ni kadoram mir en wektela dorong en ko ni dimma ta en bilbo ho itani ko ta chebotu e ga demi manifesto mare borro ana pe gala la ko pol lo ka jogo ni akwane be no polo me de go afa yo na tek total